Malo e lau maari e hau e ki moenele ia e tonga kotoa, tau toi au sia mai e whiawhala i te koe ni, koe aho ua whao e peleli. Whiawhia ke tatale le ki mo tolu ki mo unia ngongo me le teo me televisone to ngā ki he whiawhini. I he wakaiki ngā hitala nala lahi o hoa. Whawhisi me he komsoni ki no tau i tai whaitotonu, ai tale kita whakatotolo me kau ofisa whakatotolo e toko tolu. Whakahoko ai whakatotolo ai polisi me ofisio a tensiniane whilawe i maha pepe nei ni aki i pea. Pea kamata e polokalama whakalahi ilo i ngahi le soni sainisi, teknolosia ensinia moifika pe koe o iloa koe STEM. E ai pe me ngahi tala noa ke he anaiange pe he ki whamumitaha me he malai o i sipoti mo e whamatala e a. Ka koe wakaile vaini ki he whakaiki ko au popoa aho. Ko whakapapau i me he ofisi e komisona ki hono whakawhipaki i o tai whaitotonu pe koe ACC, mo e polis Tonga ai whakawhisi me he ACC ai tale kita o ngā awe whakatotolo, mo e kau ofisa ngā awe whakatotolo e toko tolu ai neu ngā tu me he pot ngā awe polisi o ka matalawe nā whakawhisi me aho tawhitu o i mahina ni. I he whamatala ko tukuange whakataha mai me he ACC mo e polisi Tonga, o ku i kai malawa ke tukuange mai ai whakaikiki o e makatuunga ke whakawhise ka o ofisa ngā weni me o nau whatongia i e komisoni ki ono whawhipaki i o e whaintotonu, matunga mi he kore ko whai e ka o ofisani ke tauhi whakapuripuri e ngahi makatuunga o whilawe i pe ia mo e nau whakawhisi pe au ku hutari ia e ACC mo e polisi Tonga pe i kai ki whai ha whamala ala ki he kawe ngani. Neongo e ni, o ku whakahako re vaini ai whekumi ki kau ngā ue, ki nau whetongi e kau ofisa koe ni, pe toki lawa rewa ke nau mawahe me ACC o whoki pe ki he polisi Tonga, ai whako pāhu ke tomu a rea e kawe ngani, e he komiti i pure maa alunga o e potu ngā polisi. Neongo e whawhisi e tale kita ngā ue whaatotolo pe ki he kau ofisa whaatotolo e tōtoluni, ka au ku whapapau i me he ofisa komisiona ki hono whawhipaki i koine tai whaitotonu o ke he kohoko re rea tupe e fuawhatongia ia ai ofisi maa e whanua. O ku lolotonga whakahoko e whakatotolo e pot ngā ue polisi o whengai aki mo e ofisio a tensiniane, whilawe ia ni moha pepe tok whanau i nei tuku whakafufu atu ki ha api no whoanga i pea. O ku mahino nei hoko ni i he mahina kua osi, pe kua osi whakahoko ngā ue i he whenga ke whekumi ki he whae o i pepe, pe ko ha taha e maua whakamatala whilawe i mo mea nei hoko. Pehe e Tongatapu le ngai apitanga polisi Tongatapu hala toa tā uwha. Koe kawe ingani nei hoko i hei ahawa ni mai mahina ko osi pe alipoti atu ki e potu ngā ue polisi. Pe ulotonga lere ngā ue ka polisi ki iai ki i pepe koe ni. Pe ulotonga tau hi pe ki pepe koe ni whai makwa i ola. Kui ai pe tokanga ka polisi ulotonga lere ngā ue koe ni whahoko ka polisi ki mahu inga koe ngai keisi pelepelengesi peheni. O ku whampe ke te whamanatu pe ki he kakai whonua. O ku mawinga upito e isiu koe ni ke whaatokanga kia i tokanga kia pu ngai polisi. O tonga ai whenga waki pia mo ofisa tenseniare. O tonga whai ngā ue ka polisi pia mo whaatotolo koe ni. O ku uiai e tokanga ki he mo tapo ki he kakai whonua. Koe uhi koe mawinga koe ni oe whanau, pe koe me mi pa fo o uia ki he whonua. Koe mawinga koe mo ui koe ni, o ku osi lau pe koe whakapo, o koe pe kia ka pau koe. Ka ku pe koe hae whonga, pe koe hae tau mua e whae koe ni, o ku mahuinga. Ke tau toi whakaukau ange, pia whaampe ke tau whengawaki whakatah, pia mga he kup whekawaki i he whonua, koe uhi koe isiu koe ni, koe whanau i pe o whanau, pia awe o riaki i ha taha, pe koe wheitu. Ai ku mai no ku puikai whie mau he whae ia ai pepe, pe koe ha hawhai ngā uhinga. Kore ke kai whonua, ka pau gaha taha gaha matala kune mau whengawe i pia moe keisi koe ni, o ku whae ngā ue kia putu ngai polisi, pia ku ia kore ho mou toko ni, pia mo pou,
Ko hui mahino pe ko whaigiki ko pe o ko tonga whai ngā wiki ai pa e whai magwai o lai i he whingarak pe mo ofisi a te senyare i ngā i ki he moui ai pe ko ni ko lipoto mau alpe whalalaka pe ai moui ai ki vare ko ni ka wea toka ngā lahi ai pot ngā ue ke te whamanatu pe ke tau toi whenga ue ak whata mua ke whawapau o ku tau o kia tau whatongia, tau responsible ki he mea kotoa pego, tau te whito ki he mo ui. Ko ui ko ne whelawe ien, pia moe hao, pia moe malu, e tau nofo, pia moe whasosiare, pia he whoki ki he nofo ai whanua. Pehe e tauwha, o ku kei hoko atu pea e whakatotolo, pea e makatuunga mihi ngai whakamatala ki a ngā ue e hoko ki a e potu ngā ue, ma ai ni ihi kaunga tonu ke kawe ingani. Koe pe whatongia e whae ki he vare, ki he lau koe e lau, pia mahino pe ia. Koe ui he ku mātuunga e mo ui e vare i he taimi ko kei vare ai, me he whae. Pia ko hono o riaki, o ku hia e riaki. Ma ke he mi ai, koe toi uhi ngange e whelawei pia moe pufu i koe e whae, koe hia ia, pia koe he hae tau mua whae, pia uku. Ai koe whatotolo o whae kau polisi, koe taimi koe e kakato ai ngā ue. E malawa koe ke mau me tipeni e nā tula e whailo, pia moe whailo e whai, me he ngahi wha mooni ko uala tānaki, mana tau ke ātaka i e mea ukoko. O ku mahino pēni o stuku hake me ofisi o e atenseni ale, ai whanongonongo he wiki kua o si koe whekumi ke whae ai pepe toki whanau i koe ni. I e nau whakaamu ke whaiha whilaongo aki koe uhi ke whakapapau i e ngai whakotuutu upau mo le leiange ma ai pepe ni. Aia ko mahino he lolotongani, ko mao he whamau angalahi e mawhai ke pepe he lolotongani. Pea hoko e whakahinohino lau pure o Tonga, ko e whafofonga lau ma ai pepe tok whanau i. Mai o ngonga leti o televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Nā e whakailungai i he pongpongini, ai makamaile mahuinga ki he hako tupu e whanua, kai tau te whito ki he whanau whiwhine, i he whakahoko e fōfua polokolama whakalahi ilo, i he area o sainisi, teknolosia, ensinia, moe whika, peok ilo a whakapiritania ko e STEM. I he taumua ke whakaivia ai whanau ako ke toi lahia ngia nau ilo, mo manako ki he ngahi le soni i he ngahi area koe ni, i hanau wakai ki he ngahi vahe, ai kau tau kei i he ngahi mala eni, whelawe i me ngahi lelei ok nau, tokoni ai ki he langahake ai whanua, pe me ngahi lelei ok lava mau i he ngahi ngawe i he ediani. Ok whengau ak whakataha e kau taha e kakai whiwhine i ICT, pe ko TWICT, moe ofisi whakaambasto a Amerika i Tonga ni, kai pehe ki American Corner, ki ona whakahoko ai polokalama whakalahi ilo koe ni, ai koe fōfua polokalama na whakahoko ia i he pongpongini ki ofisi whakaambasto a Amerika ki Tonga ni. Nā mea he polokalamani e minista ako mako ngāwe, toke tā mo ale o tunuku, kai pehe ki he pule e office whakaambasto a Amerika i Tonga ni, Devin Brown. Nā pehe ai e Brown, koe polokalama whakalahi ilo koe ni, o hoko ia ko whainga maali e lelei ma ai whānau wako, mo hako tupu o e whonua, ke nau kumi whainga maali e ki ngahi malae ko e ni o e STEM. Ke toko ni ai ki nau tolu i he kaha u, pea kaulelei ai pia ki he lalanga hake e kaha u o Tonga. Nā toi pehe pe e Brown, koe teknolosia, koe mea mahu inga i hono ngawe aki lelei, ke tokoni ki e kakai, pe hoko koa mea ngawe e whanau ako. Ka, kono ngawe aki whakapotopoto, e mauai ai ola lelei, mo ka hau tuuloa. Ka kono ngawe aki ke whakataumua ki e taumua hala, e hoko ia koe palopalema. Koe konga mahu inga he polokalama koe ni, koe whakahoko ai whakatau ke ilo, a ngahi matau tau i he malae o STEM, ke ni iho e whanau wako, nā nau kau mai ki he polokalama. Aia nei kauai ai kolis Tonga, ako maununga a Tonga, kolis Queen Charlotte, kolis Kotupou, mo ni ihi o whanau wako o University whawhanua a Tonga. Nei mau whainga maali ai e whanau wako koe ni, ke nau whanongo tonu, ke ngahi wahe ai kau matau tau i ngai eliani, aia nei kau heni a wau hoi moala, Devin Brown, Selu kau waka, Emeline Fifita, mo osa ia si lolohea.
O amana ki hoko ato e polokalama whakalahi I loko e ni ki he stem I he kaha u, me whakatau mua ke poupou I ai whakalakalaka ai to utupu, mo whakaivia ai kau ngā ue o Tonga ki he kaha u. Mai ngonga le te om televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Ko e makamaile whakahistonia kua o sia e he kautaha chess a Tonga I he ngāwe ola lelei au pito ne nā wa o sia I he ono whakafufungai a Tongani ki he whiauhi Oceania Youth Chess Championship ne whakahoko ki Christchurch, New Zealand I he konga ki mua o e mahina ni. Ne lawa I he timi chess a Tongani o a o sia ai ola lelei au pito I he whiauhini o mahino ai ai whakalakalaka ki mua ai tale niti e whanau wainga o whakahoa ki e nau fuafua watu o whakafufunga I a Tongani I he whiauhi ne whakahoko I he tauko o si ki Brisbane I Australia. Nei re kōtia I e fuafua I kuna ha whiwhine he wainga Tonga I he whiauhi whamahapure koe ni o I kuna ai a hina wakamea helu o Tonga I whiauhi koe ni. Nei re kōti whoki he taha e whanau whiwhine ko mohe lomu a ene fuafua poini whamahapure pe koe FIDE rating I he mao ene poini wha aia koe poini whawhaapure anga ini o whaki a he kautaha chess whamamani lahi peo I loa koe a koe whidei. Na e whawhiawhia whoki via mo kau wainga koe ni he kulupu open aia na e whaari ai a Donald Tonu mo tau sātini hona tare ni ti wainga chess I he lava koe a kina whianga hangai peo mo kau wainga kehe mahino whoki nau tau keiange I he revolo kutoe maa olunga ange nau wainga peo ku hoko ini koe whakatua merie ia ki nau tolu e pefo ki nau kahu atu ki ngā whiauhi kehe I he kaha o. I he ngongo tuku mai mi he kautaha chess a Tonga, nei whakahai he whaiako pure, Gary Becker, ko e whaariari koe ni, ko whaariari ai he timi a Tonga ni ai loto lahi. Tau kei, pe mo whakalaka lahi au pito lo Tonga e whiauhi koe ni, pe koe mea whawhiawhia ia I e mahino o ku sai au pito e wakai ki he kaha o whiauhi ni ki hatoe whakalaka ange ki mo ai chess I Tonga ni. O ku te vai timi pe mo e kautaha chess a Tonga ki he whakahoko e whiauhi whawhonua I Tonga ni whawhofua ki mahina ko sune. Pea I he nipoti whakamumitaha me he potingawe mo ui ko whakapapau iai a he toi kaka ki o lunga ai toko lahi o kau puke I he moftengi I he iai ai toko umafo ou ko whakapapau I uknau puke I he moftengi o alhaki ai toko lahi whakakatoa o I kakai o uknau mo ua I he moftengi I he to umahaki koe ni ke toko tolu wha. O ku kei tauhia I he whale mahaki ai toko ono, ai a koe toko wha I he whale mahaki Princesi Fuspala I Haapai, mo I toko ua I he whale mahaki Vaiola I Tongatapu. O ku hoko atoi pia ngā ue pot ngā mo ui I he whenga ke whakasii mo ta ofi ai mawhola I to umahaki koe ni, o whakahoko ai me polokalama hiko vewe la lahi, mo I whana tā mate inse ki te I whangaloto I he ahoni. O ku kei tuku ato ai pia e tapou me he poti ngawe mo ui ke whakaauhai ngahi e lia tuku anga vai e malawa ke whanawhanawai ai namu o kune whetuku holo ai vai lasini pia ke ngawe ake e ngahi nau ke malu I mei he uu ai namu hangi koe tai namu tui hawala ni malo loa pe tutu hangahi whakau namu pia ka kamata ke haha ngahi whakaidonga o I moftengi whenga lewa ki he whalemahaki pe senta mo ui o whitaha. Ko ngahi o ngongo whakaloto whanua pe ia, hoko mai ko e whakamumutahaia mi he malae o e sipoti mō pia o nie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potunga au e ngahi ngā ua whakaloto whanua pe mia. Malawa I ke whamawhora te malae o sipoti mo e whiauhi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawha I sipoti ai potunga we I whenga e aki ua whakahoko. Malo mo tau ki whilongoa ki koe whakaini ki malae o sipoti. Ko tuang mai he komite ngapulu e wahenga Tongatapu he kore whamore ki he whanua he tono no e fuafatongia pe mi he whiau he tau kōsi tare whito ki he pāre o ngahi kalapu ai a kue sia e ngahi timi en ihi. Nei talanki eni he proklama wakai me tapai lai ne he le teo mo television to ngau kau kei e sea whataimi ke repi talamai se kei tani mutai paanga se le whano whiwhita pe wefo ke me mipa tutuka koe whaafonga me he kalapu maris ta whilo kalawhia kau ola. O ku mau inga ia e komiti he tare ni te whanau akapulu
he kei he tu e la mo pou ki hona o tare ni ti ai au ku mahu inga ke tukuange hato tāputa a tau whetaki ni mau ka whataha i he whola o whahoko e tau ni. Nei whaha e tau paanga te sekretari komiti se te whānu whiwhita a e rito e palapare mape hei kei tuku e wakaka e whaihaka kau kono alo pe o e mai mo aga pulu te ria ai hako tupu e whanua. Ko komiti aga pulu ni koe mai mo aga pulu ho tau whanua ni o kei lau marere rei pe pau te wak pepe hoko te whea hoi tau koe ni. Koe palapare magani me tau ko si iyo koe moni ko na magai taimini o kuia e wai penga hipare de teke kakato ka ko ngalahi ta pepe ko pese te walunoa e pare o whea hoi tau o si ne o whaka kato ia. Ko te whitoi palapare magai ki he uhinga te palapare mai pare ia ko e o whai ne whai penga o whakalao ki ai pe kai ki lawa ke mau lawe whaka auririki ki ai ko ngā koe tua whakalao o ngai palo mesi ne fai mai aki e foki koni e pare koni pe aku ia be tu wakalau ki hono ke tari ki fai hono wakai ki he ke whakakakata ngai pare koni ka ko fatogia koni ko e komiti o ku mau iheni ai ki talatala noa mo mau hatu ki kakai fono ka mai ngai kalapu kapulu ki whakamahino pe e kai ki lava ki tukuange fatogia ko fatogia ni mai fonoa pe e kai ki mau ino foi pego mau mai ko fo ngai kalapu ke mau sio fo kalapu ko wakai ko tauni e mau no foi sio fo kaluku fua ko fatongia ko mau hende ko he komiti ko fatongia ki fo kaluku fua o e mai mo ka pulu ho ta fonuan pe e kai ki no foi ki fo kau fo ka tau fo kau he ngai te fto pare ma ha fo e fai be sio fo kaluku fua mo fo ka to ke fonua ka mai te fito e whea uhiko i whanau akapulu, ka koe ka hau ho tau whanuani. Nā te whawapau e be whokine i ai palaparema, i hire whea he tau ko o si ka koe ni, o teo ke hoko atu ai whea uhi e tau ni. Koe komiti e ni, mau o haad koe ni, ka mea ulagi, mau koe whamai ka pane hawe, tōno no, iyo. Mau tari rere ina e, mau tukono no, i he whahoko mai e whea uhi koe tau o si. Ngai tai ko sutan fo komiti o fata u fa fila kanga ko taun na no tolo e komiti ko ni ko hoko ko de fenga ta ko no peki e to konsia a kasfine pe hiki atu mo siketari hik fo no ge amerika mo fata ngi ke he pe u fa u hinga de wa no u fata ko ni ko no mahu inga o sei fo ka kai tola te sio whanongo mo te lawe lau ngai tohi e lau ngai whakaanga fo ofa au pito ka ko whainga maari e whakataha koe ni mo mai whakataha koe mea le ia mo mamo ngai whakaukau hoko ko tokoni ki komiti whire mo ngai lakang koe ni pa koe whakaukau whapataha pe whokean ko whai he komiti koe ni pau ke ulaki whinga e komiti ke mau mo kakato ke tohi hoko ate whiau he tau ni. I te mre tau pena whaha e sea whataimi ke repi tā mai e whahoko ha whakataha lahi makehe tusi te wike kahau a hua walu ki ano whakakate ngahi lakanga e komiti mo whawapau e pia e whiauhi koko tofa ke whahoko e auhiwa e mahina katu o hiri e tafi malae a whiauhi koe ki heipu e pataloni i ahua o me. Pea o whawhiawhia pe whoki ai whanonga me koe ni tauni kuia ngahi timi ko asi mai ko na resita mai o ka wa timi ko ia timi motu ai e ka polisi na Tonga pe kuna u ka mai he tauni he resita mai ko ke fe au he tauni pe ku fai ai ma fana ko tui pe ke whakahoa ko fai sekretari ko ia anke tau no fai e pia tau hangi mua pa tau whanonga ko ui ko tare niti pe mo kaha o tau tupu e whanua ko anga pe ke tau ke hoko atu ahano teke pe mo hono rangomi o ku hapa me he ngai whakaukau koe ni o ku whai he kautangata ke whai ha sio whaki o nge koe te waki koe ke whakatahama ke he o ku whakamuai ke lawa mai e kau whakafonga katoa pepe me he ngai kalapu ke kau i he whiri koe ni o ngai lakanga koe ni o ku lawe ki ai ai sekretari ko ia koe whakawhi atu ki he ngai kau whakafonga katoa pepe ngai kalapu ku teke mo lawa mai ke ngai whiau he tauni da fononga mai me tau kosi mga tau ki mo ai o me ke tau ni ko o te tau nof ko ia wai ai
Lo tolo hebe ka Tongatapu ke mau tu mai o kau i ono teke mono pou i o tau wainga ke tau hoko atu. Tau sio ki mua pa tau whanonga ki mua o tau unupe. Ko hia ko e ka hau o e akapuru i o tau whanua. E te mre tauna e whahai pehe mimpa mālolo e poa te, me komiti whafonga ki e komiti ni e kalapu Maris, whiro kalawhia kau ola e mau inga ke nofo e toka ngā i e tare nite whanau ka ikai ki hiki ki e mau inga whapaa ngā. Ko paupe ke pelula e whaai ta. Ka tukuange ka ki whakamahu inga e spoti ko ka pulu ke aro. Pa mau pelula le, pa taim koe mau ke ngau mo sane pete lo, no manwaka. Tola he kau Tangatapu ko na mo atu na mau ngau he te ngai ki te mea ki mo atu. Sani win Paula, ko sope tuiono. Na mau kau ngau e he ono whinga e akapulu ke unu koi ki mua. Penai pe ono whaunga ia ona. Ko e area koe ki he umea ko toa na kai ka mea whengofua. He nā ue ki fui taimi o ko haupe kau whainga ia lau mai ke mau whata. Iki te rea ta he matua mau tangut palongolongo pe. Kana e osi, kana e whaipio hono toi whakarelei. Ke kei mau pe, ai mahu inga mo e veliu o akapulu ke hoko atu. Kana e hoko ai pe, ke alu pe. I ahoni, hange ko mea konu ku lawi kai mea, kamata ke to'o, a toka ngā ia mea akapulu o to'o ia ke paanga. To'o he tamaiki ia mea kato alu ia ke pare, ka tuku e uho ia. A fui tare niti o ku mau he tonga, mo tare niti pou aki, ho tau kakai, koe akapulu. Ki mua pe tau mawai, tuki tau toi o hatuenia ngahi tala nola lahi o e whiawhini. Whawhisi me hikomsoni ki ano tau i tai whaitotonu, ai tale kita whakatotolo me kau ofisa whakatotolo e toko tolu. Whakahoko ai whakatotolo ai polisi me ofisi o atensiniale whilawe i maha pepe nei ni aki i pea. Pea kamata e polokalama whakalahi ilo i he ngahi le soni sainisi, teknolosia, ensinia, moifika, pe koio iloa koe STEM. Koe ngongo ia ki he whiawhini aho whalai te ua whao e peleli, o ke whaamea o tono atu ia ki he loto whale kotoa i he o tutongani, a toine whamanato e lawa ke mo te wakai ki ngahi o ngongo koe ni, i he ma website ke www.tbc.to. Kai mālo i tau ke whiau mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Friday evening, April 24th. Today's top stories. The Director of Investigations and 3 investigations officers resigned from the Anti-Corruption Commission. Police and Attorney General's Office are collaborating on an investigation into a newborn who was found abandoned last month. And the new STEM awareness program was launched this morning with the aim of encouraging more youths into STEM fields. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Office of the Anti-Corruption Commissioner, the ACC, and Tonga Police has confirmed the resignation of the Director of Investigations and 3 investigations officers who were seconded from the police department. Their resignations took effect from the 17th of this month. The ACC and Tonga Police says they are unable to release details on reasons for the resignations based on a request made by the officers to maintain confidentiality regarding their resignation. However, the officers will not be immediately returning to the Tonga Police until a review is carried out and suitable replacements for the ACC office are identified. Despite the resignation of the Director of Investigations and these 3 investigators, the ACC office has confirmed that its operations are continuing as normal. Police are currently carrying out an investigation in collaboration with the Attorney General's Office in relation to a newborn baby abandoned at a residence in Pea. This incident occurred last month and efforts have already been made to locate the baby's mother or anyone who may have information about what happened, with the Attorney General's Office issuing a public call for the mother and anyone with information to come forward.
The commander of the Tongatapu Police Division, Tongatapa, says the incident was reported to the police on the 25th of March after a family in Pea discovered a newborn baby abandoned outside their home. Taufa says the investigation is ongoing and further action will depend on information gathered, including possible steps involving those connected to the case. The Attorney General's office issued a public notice last week seeking the mother of the newborn with the aim of establishing contact to ensure appropriate and proper arrangements are made for the baby. At present, the Supreme Court has assumed custody of the baby and the Solicitor General is acting as the legal representative for the newborn. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidia Taukapo. A new initiative aimed at encouraging more youths, especially young women, into STEM fields, science, technology, engineering and mathematics, was launched this morning with the country's first STEM awareness program bringing together students and professionals in the field. The initiative aims to empower students by increasing their knowledge and interest in these areas, while exposing them to insights from professionals and highlighting the important role STEM plays in national development, as well as the career opportunities available. The program is a collaborative effort between Tonga Women in ICT, TWICT, the US Embassy in Tonga, and the American Corner. The inaugural session was held this morning at the U.S. Embassy. The event was attended by the Minister of Education and Training, Dr. Moale Otunuku, along with the Charge d'Affaires at the U.S. Embassy in Tonga, Devin Brown, who emphasized that technology is a powerful tool when used responsibly. While it offers great benefits and opportunities for students, misuse can lead to challenges, highlighting the importance of using technology wisely to achieve positive and sustainable outcomes. I want to encourage you to use technology in responsible ways. Technology is powerful. It can connect people, it can solve problems, improve education, strengthen health systems, create opportunity. But like any other powerful tool, it should be used wisely. Use it to learn, not just to scroll. Use it to build, not just to consume. Use it to help people, not to harm them. And so ask yourself not only what can technology do, but also ask, what should technology do? Responsible technology means thinking about honesty, kindness, safety, and the impact your choices have on others. For the students here today, this workshop series is an opportunity. Ask questions, try things. Do not be afraid of getting something wrong. In science and technology, mistakes are often part of learning. I've made plenty of mistakes in my life. And so in science and technology, mistakes are often part of learning. Many of the best ideas come after trial and error. So what matters is that you keep going, keep learning, and keep believing that your ideas have value. Brown stated that the program serves as a valuable opportunity for students and young people to explore pathways in STEM fields, helping to prepare them for the future while contributing to Tonga's long-term development. For Tonga, programs like this matter because the future will belong to countries and communities that can adapt, innovate, and solve problems together. Whether it is communications, health, science, climate resilience, aviation, business, engineering, or education, STEM skills will be part of that future. And it means the young people in this room today matter greatly. To the organizers and educators, thank you for investing in the next generation. To students, I hope today is the beginning of something bigger. I hope it helps you see that STEM is not just a subject in school. It is a way of thinking, creating, and contributing to the world. A key component of the program included interactive sessions where STEM professionals shared their knowledge and experiences with participating students. Schools represented included Tonga College, Tonga High School, Queen Charlotte College, Tupou College, as well as students from the Tonga National University. Students were given the opportunity to hear firsthand from professionals in the field, including Moimoi, Devin Brown,
Selu Kauwaka, Emeline Fifita, and Osayasi Lolohea. The STEM awareness program is expected to continue in the future, with the goal of supporting youth development and strengthening Tonga's workforce for years to come. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Tonga's young chess players are making history on the international stage with standout performances at the Oceania Youth Chess Championship earlier this month, with the Tonga Chess Federation saying results showed much improvement from their first international endeavour at a chess championship in Brisbane, Australia last year. The national youth team returned from the tournament held at Christchurch, New Zealand from April 8th to 13th after delivering some of their strongest results yet against top junior players from across the region. A major highlight was the performance of Tonga's female players. Mohe Lomu earned her first international FIDE rating after scoring 4 points, while Hinawaka Meahelu recorded one of the first international wins by a Tongan female player and followed it up with further strong results. In the open division, Donald Donutonu and Tau Sartini also impressed, consistently challenging higher-rated opponents and showing strong potential for future competitions. Head coach Gary Becker says the team showed courage, discipline and steady improvement throughout the tournament, describing the experience as an important step forward for chess in Tonga. The team is now turning its focus to the Tonga National Chess Championship scheduled for late June, where they'll look to build on this momentum. And the latest report from the Ministry of Health confirms 2 new cases of dengue fever, bringing the total confirmed cases to 34. There are 6 currently hospitalized as health authorities continue to respond to the outbreak. 4 are currently at the Princess Fuspala Hospital in Ha'apai, with 2 at Viola Hospital in Tongatapu. Health authorities say investigations into the dengue virus type are still ongoing, with overseas laboratory confirmation pending. In response, vector control measures and public awareness campaigns are continuing nationwide, including insecticide spraying in affected schools and a community cleanup campaign carried out today in Whangaloto. The public is being urged to eliminate mosquito breeding sites, use protective measures such as mosquito nets and repellents, and seek medical attention early if symptoms develop. That's your local news for tonight. Sports is up next after this break with Pia Olie. Welcome back in sport. Members of the Tongatapu Rugby Sub-Union have admitted there was a shortage in prize money from last year's competition. Officials say the issue has affected several clubs as preparations continue for this year's tournament. The matter was discussed on the television program Wakai Mihitapai Laine. Speaking on the program were Secretary and Treasurer Stefano Fita, Interim Chairman Kelepi Talamai, and Maris Club Representative Filokalafia Kauola. The officials apologized to rugby clubs, supporters and the public for the problems surrounding the payments. Fifita says some clubs received their prize money on time, while others were paid later than expected. He says part of the prize money was expected from the former Ikaletahi players who had pledged financial support. However, the full amount was not received. The winning club was supposed to receive 50,000 pa'anga, but that amount was not fully paid. Interim Chairman Kelepi Talamai says a special meeting will be held next week to review responsibilities within the committee. He also confirmed the veteran cup between Kolomotua and Hihifo will begin on May 2nd. The main competition is scheduled to start on May 9th. Filokalafia Kauola says Marist and 3 other clubs are still waiting for money from the 2025 season. He says financial issues have become a growing concern in local rugby. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. The Director of Investigations and 3 investigations officers resigned from the Anti-Corruption Commission.
Police and Attorney General's office are collaborating on an investigation into a newborn who was found abandoned last month. And the new STEM awareness program was launched this morning with the aim of encouraging more youths into STEM fields. That's your news package for this Friday evening, April 24th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again next week for the latest local and sports news and weather updates. Now, from myself and the radio and television Tonga News team, have a good weekend and good evening.